Whātalo whātolo tātua tunu le amatango le neva yaso le whaopoponga o Tala meolo te tupu I Sāmoa o se mai le whaafonga. O whamaunia mai le sui officer Celia le se fua maloloina tanga Lord Robert Thompson. Mo iele popo le ngai le pepesi tele o le itu ai ngā siama leo le flu type A e elun so tanga anga e le COVID. Le wato o tele tangato le atu nuua afiai e le ngata o whana wau whapena fo I tangata mātutua. O aunga e au fiai le fiva, ti ngā le wha ai, ma losi le tale, ti ngā so o ngā pōna iwi, ngā oi le whatawhata pe au ina tale, ta whele isu se I tulou, ngā ngase ma pepe le tino, o nisi e whaaswati ma aru le manawa se I tulou, mai o nisi e o atu lava I le tolu vaiaso, o whata o toli ai. E whaamaumonga mai le aso lu se fulu malifito le maasina o mawai, na whaamawina ai le tolu se lau lua se fulu o I lantou na whaamau ni e whale mai, wa a fie sia mau le whaamai. Aolo te tonu fo I le soifua mahaloloina, e iei niso I lantou lo ngā senga se lava I mota ma tonu fitia ai ma toe mahalolosi, e le o ripotia whaantasi le nei whainu mera. E le iei se tasi o tau fie se potu tinga aina, e se mai ei foi le pepesi whaatasi o le fiva pōna iwi po le tenki fiva. Le o silia foi le tol se lau I lantou wa fia, to se fudma leono I lantou sa tau fia, e le iei se tasi na tau fia po tu tinga ina, mai le toi ripotia foi, le toi whao popo se tasi na maliu I le whamai. O ripotia le PMN na New Zealand le whaalia neo le langolango le ministao le wā I whafo New Zealand. Wawasa mānei Winston Peters, e whapea o le asila sila le malo New Zealand. E ngā lurue whātasi na ia ausia le whi naungolo whi naue nei anai a whanai. Manisi o le mamanu le atinu I New Zealand, e una ia le mau, e le toi mo mia e ni visa, mo le malanga uru whale atu o tangata Sāmoa, ma atu nu o le Pasifika I te tono I New Zealand. Pei taina ia whaalia, o le maule nei o le una ia, e mana o mia le lango ale malo Sāmoa. O whaatala noanga al wawasa mānea mal Pacific Morning, na whaadia ai a whai e ai nisi swinga le mata opo, e te tau lava na tau whai maali li o mai tu e lua. O le talia nea wawasa mānea na so ma le talo sanga na whaauru e le sa avea mua mwhai pule, anai afa anai, o lo tau mwhai e tangata Pasifika le ulu whale I New Zealand, e visa siasi e tolu masina e awa ai o tātou tangata ma atu nu o le Pasifika pe atu vai atu I o lātou malaiwa lele. E si lia il miliona tāla le whaatu penga ato whanu o ke sene na au maia mai Amerika Sāmoa molmauta ngase ngase I ulu mato tua e na ua whaale tonu le whale e ngausia I o ke sene I mato tua. Lena whatu atatala le tausanga lua awhelua se fulma le lua. O le whale ngausi o ke sene fau le al mauta ngase ngase ulu mto tua. O le mea lofa mai le malo Iapani, whatasiei ma le UNDP, ma le matanga renga o soifua malo loina, ma le whamue mue ina ia ngao sia lava tātou whanu o ke sene Sāmoa nei ne mo mia. O se tasi o whinga malanga le li Naomi I le vaiaso o tona I nga I Amerika Samoa. Na uta mai ei whangu o ke sene I se laudua se fulu mo le tātou whane mai. E se mai ei I le malanga whaapitoa a le waa le nā whanua le neva yaso, e au mai isi whanu o ke sene se laudua se fulu. Na wha maunia mai telefo e le sui whaatono le tanga ruenga. Ua whai lava si tele ngese o le ngā yoinga o whangu o ke sene, ma o lo ngā rurua e insi ni e wha le leia le vaenga o le masini ngauksi o ke sene. Peita ina sau noa tanga loa, e le o yeise tūlanga wha popolina e le mauta ngasa ngase, o no lo lava le o ke sene o lo whaasoa. Peitai, au whai ngaruenga wha le leia, e te tau o na lava whangu o ke sene mo le whale mai. Mai se lia e miliona tāla le wha atupenga atua whangu o ke sene lua se lau whaas fulu, le ua ngau sia mai Amerika Samoa. Ai mosa vai, o lo le leipea, ma a mo o mia ni whangu o ke sene, o lo lava whangu o ke sene o lo whaasoa, e lo tātou whale mai sa vai. O le tamaitai a whiangai mali I soti mapu,
ua whaapale ina nei o le tausala o Sāmoa lua whelua se fulmale lima ma le lua whelua se fulmale ono. O ia fo iu lea whai masui o Sāmoa. E le tauwanga o le sa lio se tausala o le Pasifika. Lea o lo umia le tamai tai tausala Sāmoa li taura Jeremia Allen. O whea ngai maali ina amata mailo na soifanga o awina ia onga le moto tele i se la whai. Sa ia o ina molo na wanoe wha skol sipi au se tātia. O se tamai tai mai a fio anga o Waisala, whale lima, maunga fia fia, iwa, sapapali i mawhai lunga. O le tamai tai a whea ngai maali i, o se tasi o whaia onga le tātou Universite a wao i papai ngala ngala, mai na manu malo fo i le vanga a mato le tauwanga e wha lao i loa i tausala. Tūlanga lua ye maru se ana, kau se sititi, le fo i na manu malo le tāleni, tūlanga tolu ye le tamai tai tausala mai New South Wales, Priscilla Tātou. Tūlanga wha ye le tamai tai tau wā le Oriana Academy, whai nu le lei pātri le au pepe, tūlanga lima ye le tasi o tamai tai whaia onga, mai le tū malo whalea lili, ea Julia liulangi le uta. O isi whai longa whaapitoa e au fie le tausalo le interneti, na maua le whai nu le lei pātri le au pepe, o le tamaita e na ia mawaina le whahenga o turisi, marisea na sititi, tamaita i ata le lei, na rona tivoli, ma le tamaita i anga malie, whai nu lasi pātri le au pepe, o whai longa au tue pe o le la eile mata whanga ma le tiputa, na mawaina le tamaita i a Priscilla Tātou, o le pulitasi Paulina Tapo i Soti, o le lea eifa leanga nuu Blessing Schuster, ma le tāleni Mawana Seana Sititi, ma le tamaita i na manu malo i le siva Samoa, ia tiare Pithem Sylvia va ai. O tala fawia, manuia tele ni yaso lo tātua tanu, whasoi foia.